Batisi TV Lawan Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat baga net foodish ordar mapi ninwan ramani hakir dobyeng jongpi Ki Nongïalam jong ka United Democratic Party na nong ba Shillong ha kasngi sajan ka arpui tere kujumang arajar arpuar kila Hiar sya East Jaiñtia Hills District ban pens kami ginong kitkam jong ka UDP Youth Wing jong ka East Jaiñtia Hills District ha kabala sakilang daw President jong ka party uba met ba lingdo ha kini gijingilang kabala long ha ka Shnong sok kempor po mission la sakilang daw MLA ka UDP na Kliariat constituency uba Kermen Shla u MLA ka Ranikor uba Pius Marwen u Vice President ka UDP Meghalaya uba Alantri F Dakhar u General Secretary ka UDP u Dr. Jamino Mautho ki MDC ka party ki nongkit kam na East Jaiñtia Hills bat West Jaiñtia Hills bat kiwe kani gijing pers kami ki nongkit kam jong ki samla kalong ban Pynkhlaiñ chu ka party na ka bentawan Pynkhlaiñ ka election sya ka ying dorbar thawan ka jela ka ban salong house nam arajar arpulai ki nongkit kam jong ka UDP Youth Wing East Jaiñtia Hills District kilong u president ba Coming Talang vice president ba Graham Lingdo ba Lucas Shila ba Yomi Hi Kriem general secretary ba Hypor Uni Bang assistant secretary ba Grateful Sun Siang Shai bat kiwe Itu ya. Kodi kita ke member waro sabawan sebab. Nakaliang juga kamu presiden juga parti ngapen scam ni pi hagani kasni kum ki nongkit kam ki bapura jongka Youth Wing jongka party UDP jongka East Jaiñtia Hills District ngairu ka jingkit bok ruya yepi kum ki kun samla ki bala sim ya gane ka kam bal against cam ba pin tre hok pin tre minot ya kane kalengkor bala penkit alo jongpi bat ba pindon barbor ya kamen sim jong ka jing surit ban kring ya ki para samla ban yete dekat bat pi ublei undon lam terdekat bat unkurku ya pi kam tam yo president bat secretary ki bat long ki Nongïalam ki ba khmat ya ka de ka kunhon bat mai jong ka Youth Wing jong ka East Jaiñtia Hills District UDP House nem arajar khatlai hado khatpra ka UDP kala don ha kaliang persya banginang kenmau ha bangidan ha kaliang persya sibun ki jinga jumat ha keduga por ha Nongïalam daga parti kongres na kementa ban kentiu ban penbet penbiang ya kene ke jala ka jungi ngisam ha bangidan ha kaliang persya kalong ke jing ke bakra hadu kata-kata na kementa kita ke jinga jumut ki jungi ki babha ki bantai ya kari bat ke jala ka jungi Hod arajar khallah hidu khatpra ka UDP ka dana kalian persya arajar khatpra hadu arjar arpulai ka UDP ka ya senrap lang hapo kalama jong ka MDA ngong arpulai hadu arpupra ka UDP kan pentikna bau chief minister undai naga party UDP arajar sipau hadu kani kasnem ka pementa ngalabanong hadu arpulai arhajar sipau hadu arhajar arpulai ngilayo chief minister nang tay na Rilum karo ngong kanadai kapor bangin petikna no manado kasnem arpulai shaneng ngin petikna ngong daga jinget rela ka preng jonga banjopi u chief minister undai no nakini Rilum kasi Jaiñtia ka jongi ki bangiang no ni so keman hakane ka snem hakane ka tem ka pementa ni so keman sibun ki kam ke baka party UDP kalala bane ai nam ka jela ka jungi ngong biang nalo snem khalai do khatra ngem sim lala ban tha perthai ki bubun ki jinga jingmut jungi ru sulong na dai hakapor jong jing sanchar jong ka party kongres mentangi dona kalian sanchar banya surab lang ha kalama jo MDA sibun ke kiba kadan ha
Abadan KK kipa penbaklano ya kerkom perkhat jong ngajai bunde jungi jong kinong song jagala jungi ngaso kemen ka parti depi kaladan banta ban khangla ya kinu kijing tumu kibare kibal chalendat naka kenhon kiber trailang haka sorkar MD bandong biang sejesen ngen pentikna daga je trailang umakermen udai banhuan biang banlong kumwa minister haka tem ke bansawan ban ngikwi lenti apa kecing lam jomba metba kumbu Nongïalam berang bado jongka parti ngenyoi bondan haka cuki kumu chief minister jongka jala kacungi kumle shibon application ki badawan hakini kisnem ki baceden da percang ulek kat bayi wala da kecing luti la kecing penyuluti ki bahe basian kat telam pujo handai ngai skema da kecing yai cha ka yong pi da kecing penyu buit penyu media ka yong pi ha ka bi kisgi ki kam ki udang sa le no diu ong da kecing yai cha yong pi daw ye ki pendep kam tam tu da persniam da le we chnong we brom da ongo wa em kam ni bentai yong galai ngapan hang ni kisgi nongkong padra fa ye chiti hagasngi wa ar ulai chem kerpango ya minister in charge yong power ni bentau persniam ye ni kijing e ladanga chem jing e ni da kerpadi president we brom le woman speaker yo yong legislative assembly u yela persniam langi ni bentai yong ni kam yong pi haji to woni sorok katne UP boro pi de saki bi de kikmat dang ye phone officer ni ba ni de dep em go wi wod ongi o e na ni neda han ke neda kat ni mem fan go mem ongum yo ongo bom em fan upelai tene te daw im em ap ye ke neda han re de ong chief minister em burom dang pentip ki changa wo ongi I wat I de gnu go fan de state le ni ke central scheme kat ki em tang wo yo pendep ye ki ni kam wi de mangi ni ba uni usro yang ni so kompor hadu berwai to priority wode em ha ke list priority list tene te daw yai cha man go kat tu kan ni jingslem tang jing yai cha yong pi kam ong man go pse so le ne pinyo nong yangai pi lang hi woro posnam se jong kam tam le ki pai ba joga state ka jongi kin kam kia ba je de like no I way but ki bi ba kan don ke kermen ha kita ki kan ni hadin bagi saja ha kene ka kenti jog arja arpulai hadu mentagasni kinong je kibat kibarang register kung kinong tepot kibat thomai kinong nreo po nyo po nreo ajar kinong tepot kiban nikong kiban na tep nikong ha ka di joki indon kumba nyo po nreo ajar Lara Pynkhlaiñ kani kamon na kinro po tuli ki constituency ngindon kumba khat as pa ngot kawai ka constituency kabandon ye ki kon samla ki ban tepot nikong akadi imnoki modur bi ki Rilum menyalang hane lara khat as pa ngot ki ha kawai ka constituency kanja ayu ya ka constituency na kata kadaw kani kapor bakajuk ko pamanta kapansay ba bangi don kam ye gikon samla balay bangi don kam ye gikon samla kilong kibalang khan kibalang say dong ye male rulong dong ye kenting rulong dong ye tunun rulong dong ye pejbit penyong rulong dong krempia kremdam rulong dong ye show rulong kawan berselo beri show nama barang Pynkhlaiñ kemen kepa dan Pynkhlaiñ dan samla dan Pynkhlaiñ ngidon kam yagi kena yagi kon samla kata kalau gubernur ko kabaang ngikwa banyalam yagi kon samla hakane kapol ka pamanta namar dei maki kibadkit ya kalaway pa ngi sa kanutem nyela election na lai tem menta ya lesi sa sitem sa artem kat punya boleh ini punya boleh mo o punya no tabot lunde kat punya boleh jorong lawan nong sa sitem sa artem
kapoi bangin hapan chong thai mano bangkit yang katakan kau nada ni chong thai gila persang manjir yang ikan di jongi kiba khamsam lah bangakwa bang pensisang ni parti by election lightly kiba ka parti jongi kalabo yang ikan di isdang nanti naranikor hadin keting resign yung amali yang ketuk por ngira punya ngai ba pios marwain idei barang samla padang song sama ru adu menta dan song sama adu menta kira jadi nama adu samla dangla bangki dangla bangare nanta kawan ke election hadin mo presiden rangba jongi Pobat kong presiden juga parti di pula kerat no awal dah kakendai ngilayo ya babal je kepasan rem uturu udang sama bat kesela konsumsi kalau pilihan yo hukum kandidat nanta pikir mau ya kamu perang la kerat no badang eskisun Nila yo kandidat barang samla Eugene San la kren mene di bat jamino ye Pynkhlaiñ la sokmen menyeto ipi yang ni bakum balong menta kadin kiwin akastet kajongi wacha ti jepan karo ya ka parti ipi ka bagijuang bagane ka parti kasi ka parti ka balong kasi Jaiñtia menta krasdang ban wa Sano Nongïalam joko parti itu. Si Rilum Nongïalam ane. Kan ni Pynkhlaiñ ban saki. Ban ai ke kesan ke jopi. Yau MLA ku jopi bakal mensela. Dan kibalong bakal mensela ada pulai dan longsu. Menta kan ni mut Pynkhlaiñ tangan distrik ke jopi. Ban nang pulai pi bahkan dia sih tu pilih kanang sit kanang senang kanang mi kisi sampai ke Jaiñtia ni Jaiñtia sih bangga penting naru pada kajingnya tray si tom nyobi hadin mengilayo lelai saka yudwing kajing penskam yaki nongkit kam joka yudwing isamla ngami ibakan don keting apatir yang alajar alpulai yang kini atlet konstruksi ke bahap pada distrik itu.